E ngā mate o te wā, haere ki Matariki, huna nui. Hoki rawa mai ki te ao kiko nei, koe nei te rā tuatahi o te ahurei iwi Moutere ki roto o Manukau. O tira koe nei hoki te rā whakanui i tōna huritau 35. Mā te huruhuru karere te manu, he tohu whakamaharatanga ki nā tau 35, kua whai huruhuru ai tēnei ahurei mona iwi Moutere. Pai o tēnei, ana ka whai wāhi ngā kura katoa ki te kaua i tēnei kaupapa. Ara e ki ana ko te ASP. I tīmata ai tēnei ahurei i te tau ko 1,970 maono, ara ki te kura tuarua o tā ere mana hirere. I taumama e whā noi hona kura, a ko tahi noa te papa whakataetai. Tai mai ki e neira. Iwa mano nā tawiraka tūki nā paparewa enima, ara tata ki te whitu te kaukura, ka tātā whainga. I really believe they have set the tone of what the festival is going to be for Māori and we for the Pacific, and it has grown from there. I mean, a small seed has grown into a big seed right now. I tērā tau e iwa te kau mano ngā tāngata i Taiake, i tōna tīmatanga e rua te kau mārima mano te rahi o te hunga mā takitaki. E ake nei pēa i te tau e ki mua i a tātou, ka tai atu ki te rau atu o ngā tāngata. O ngā tai ahui ka hara mai ki tēnei wahanga kapahaka. Engari he nui tonu nā āhuatana kei te mautonu. Ko te wairua whakataetai. Ai, kōrere mātou, engari he reu matonu kei korā ki te whakapakari ake. Ka toa kaitai? Ko te wawata. I nā e nei kua hoki te mana kia ere mana hirere, hei kai whakahaere matua, i runga i te ki, whae te itikahurangi ki te tuohuko e mehe maunga teitei. I roto i nā tau 30 e tae ana te ki, kua ekehi atau a maunga. Rapara tāwhai, te karere.